nan ba kan ba penpau da u menteri lomba trong Sekar Jalaswi habedei ba kenika lentira dengan supan kemau kolong ba kaki siwi nan ko basdang kayan persa habedei lentira halol kinunglen bangin pak semadan kinu ki an kanun ki panjada ya jibat ko khat ki beri masuk har ko chala ke jumi kadang long lan habar ke dia hot na kadang menteri lomba ong ba latunu ada berpenpoi ya taka red kidmar pokok jala jumi andai masuk kawan ong balada red kidmar kalau apa di red kidberi kalau apa lupa nama akan diferensi maka ya nak ujuk terakai kejuk berhenti ti tapi pet bak pi ngam kamjeliu ya ke jinglong cuman jingjia hagi kisna mulai nyok baro wedai berjumpa berset jenis baro jala kecumi teng kuberi biwan jala juni keman ki bos keman semua ku mengilap kemudian tekman ku pon kalian koseng bak kimi pat kisang balak ki baju yu pit orang ya ka ne ke jini pasukhyang ju ni julap bor ba kisong wat kitrok temuna mantep bak kata gerak mar yu kit lang bat mar bat bayo Tiap-tiap empat dan ki an kanun dilakukan saya Sekar Kalamba. Dari karet kemarin diberi nak yang roseng yang persia. Putri kamu kan ki an kanun. Pet kum kalong buat tengka MRSA kalong anal usnya marsakan dia urut ngutip. Kani kalong kumu kaman kumu putri kamu kumu himsuk suta. Pet bak isya kata. Hat nak yang Sekar ngira pendep macam kamran mulai Hapo madani film padi bukan di MRC itu ketika. Kantam ni kanji jingnya dawa kan bayadai bakal isu IDP lay hot Sekar kala ong nila le jong gamram nila pas kita resolution ajak kandai Henry menta jan laisnan kani resolution dumi ba kadang long hasil ngimla sotu taka Sekar dia kada eksamen sa ngada polisa ti halon kini kimat kiba long ki ku isu kumangi la bu khmat jong Sekar di photli disna dawa halor ki a ni sukwa pan ong Sekar kalong ba kan bahas bun Sekar kalong akhirse pan follow up ya kini ka ALP try kan bahas bun ya ka Sekar ba kan klip shot kalau nang to kalau mentira anda ba terikam pura ki an kan khamtam terikam pura ka ALP kata por ni sia shong ni sia pet langi pedang terkentira ngepet swak iklan halu kono kia riban keren ban ong ba kepoit terkentira kan ora jiksuk te mas ko ba tak hamkor ka jiksuk sngan chat beri ban ta jiksuk ka le mutus Sekar kan kita bentar ki bangi snoba long khmat tam ki ba ni in ka yang doseng ki ba ni snodai ba ni yang ban persya terkentira Maraki pai habar okey yang iba kandai amba kata kecingki wirat ne kata kecing ya cakmat jonga jala ba tei kecing bompoi kalentira kam sumut ba lapoi kalentira kiberi kun sulong doktori kelong engineeri ken yok kami ken hikai ken yok tulobi jala lapoi kalentira henrai kabakhamat ko Sekar kan pelit sumut kelong ken pai khamat puli pusir lakas tang khende penangis kan jo umumnya pasan huru buat tang state university ru empat dah idon tanggaw ki babon di samla puli jong jalan ki waktu beteng kita wilung ying bawan wilung ying bajanjar ba mak berkesan teng ban phak puli tang ni pokoti kesinjar kesan jong ku tinga so kini ki bentar kongsan ki ba Sekar khap pai khama khaban beng ti jinge jong hi kai kumangi i ma bos po bi jumi maran khaban thau bila nanti kunu ban kri ka job opportunity si sama wa kam macam bo jala kita ki bolong kongsan tam matrai ka tentam tiral ngin sia pet ngin sia kni edian yang ta ka Sekar i bukan follow up sa khamtam ka LP ki penting kama ki an kinun bat woi bat ki ma ba kongsan ki ba labu khmat Sekar kita ki bolong kongsan tam khamtam pun ki sini kadang ya kena penbet pun pelin jumut sa ham pun usam plet chas pang tan tira ni sekren la ki la piang ki an kunun kata ko por siapa yang persong orang lagi priang
Rayam tan kalian koseng yang persyarat. Hakini kismi balik ni iba kalian juga sarkar. Ni kan mereka jumpa tu kalian sarkar jalai makla isrok di kadisi or boy disrok malum malang bisa malang mati dengan iba kalian tirali kami ke district subject kalian tirali ke state subject ini tentu makni kan maka sarkar tu khamna kami lebih kun jakai ini kakam isu bijak persyarat tidak kami berang isu tamu-tamu andai kelayan jadi pautuli kisna telah sarkar ketemu banyak syakmat tak buat ikasuk sarkar ikasuk tu ke wajib balong andal ada tak buat mana kalian kosong ikran kalian kosong yang rambak ban pengisi ikran tidak tertendang lagi angkan pembiang aku tak buat masih pedang pedang riam tanya untuk yang itu tidak lakukan untuk terlalu kerana beriru. Kau ini buat pendong ketakaran kebah kesorkan kekeren kerana rakyat itu. Rakyat iman kerana rakyat di KLP. Dah ada iba keterangan rakyat di KLP dan ini jelas dari misi kerana. Kemakeran bang kini nanti kesorkan kan urut penolong KLP kata buat misi kerana. Merai lagi angkat mungkin 4 orang tu banyak kerana tidak dan akan yang kesengin makan pedang berngen makan digest.